Musenyeri Antoine Kambanda ubu watorewe kuba karidinali ni muntu ki? Ubuzima bwa Musenyeri Antoine Kambanda. Musenyeri Antoine Kambanda yavukiye muri paruwasi ya Nyamata iherereye mu karere ka Bugesera ku wa 10 Ugushyingo 1958. Afite impamyabushobozi y'ikirenga muri teolojiya morali. Yayigiye i Roma, ishuri rya Academia Alfonsiana kuva mu mwaka w'1993 kugera mu mwaka w'1999. Amashuri yisumbuye yayize muri Kenya na Uganda. Icyiciro cya mbere yakize mu iseminari nto ya Motoro muri Uganda. Icya kabiri akiga mu iseminari nto ya Kiseriana i Nairobi muri Kenya. Yahawe ubupadiri mu mwaka w'1990 atangirira ubutumwa mu iseminari nto y'Indera. Yabaye umuyobozi w'iseminari nkuru ya Kabgayi kuva mu mwaka w'2005 kugeza mu mwaka w'2006. Anaba umuyobozi w'iseminari nkuru ya Nyakibanda kuva mu mwaka wa 2006 kugeza atorewe kuba musenyeri. Tariki ya 24 Ukwakira 2020 agizwe karidinali. Karidinali ashobora kuba i Roma, Vatikani, mu gihe hari imirimo yashinzwe imusaba gukorerayo, cyangwa akaba muri diyoseze asanzwe akoreramo ubutumwa. Ni ubuzima bwa Musenyeri Antoine Kambanda kuri uyu munsi wagizwe karidinali. Nabugezwagaho nanjye Eugene Dufitumukiza. Turabibutsa gukora subscribe, like na share kugira ngo inkuru tubategurira cyangwa se ibiganiro bijye bibageraho mu gihe cya nyacyo. Tubifurije gukomeza kugira ibihe byiza.